الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فوتو كدفتر من بيتين الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الزيدان رحمه الله. ما زلنا هذا يوتو دكون أقسام السنة. يعني إني دمال هنقل وندن يوتو دلو كوكوية المصادر الشرعية. أرأي كوكوية كون الأدلة الأحكام. أرأي نياو جدين كو هنتو دالي نورتي. نو دالي نوري القرآن، نو دالي نوري سنة، نو دالي نوري قياس، نو دالي نوري والإجماع. دون كو باتفاق العلماء. إذا مريكا ينكدينو مصادر الشرعية يجيبو فوق دراية دي ونو مذهب الصحابي والاستصحاب والاستحسان والقياء إن ودما وشرع من قبلنا وسد الذرائع إنه فوق جنجر إن شاء الله بابا. هذا هند جنجر كون الأحكام التي جاءت بها السنة. نياو جد تبتا دين حركة كسنة دي تبتي. إذا مري نياو جغو تبتو دي كالقرآن كونو كموماني. Kadar Al-Quran wano julde den wano itu gol zakat julde den Allah ko indi waqimu salata jule yetaki ma kono julirta sunna ngari yeti ma hondo julirta Al-Quran indi watu zakat itte zakato sunna ngari yeti ma ka kalisi ko jelu ka mudi ko jelu ka gelodi ko jelu ka nai ko jelu ka kadammi ko jelu ka gesele ko jelu ka rikas ko jelu ini zakato Al-Quran indi watu zakat itte zakato hajju gongol kanyum kadi alqur'ana indi hajjo e yetaki ba konno hajjirta nula do maki khuzu anni manasikakum haray hajjire no mi hajjiri no dun non kanyum kadi be yeti en haray ko ya yahu wada tawaf ya hanul da herde ya bayna safa wal marwa ya mina ya arafa be yeti e sunna o yeti e detaji fi hajju gongol fop sino haray kader alqur'ana ko mujmal جونو ما زلنا أري درس منكم أحكام إن عندي درس من الأحكام التي جاءت بها السنة. الأحكام التي جاءت به السنة. نوني درس منكم. أري كنياو جه كدولي نياو جه لتوات نون أري كسنة أنت بتدي. tabintini de hare ma zilna fi famu o darsu man fe nodo fi wawu jogide gol darsu didi en inni hari ko wadda jango ko as-sunnah sunnatul ahad sunnatul ahad illu de hide mari do al-jumhur kanyum no wadi sarti mudu hondo huwa sihhatul hadith sihhatu al-hadith sitay woni hare hadith no sellu yuhtaju bihi sawa'an kana hadithun mutawatir mako masur mako ahad sarti jumhur konum ini no jumhur wa malik inna wa wa shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa zahiriyya are beno arden do malikun kanyum fa malikun imam malik kanyum fa yustaradu fihi shartan shartan non ko wata hadithun ahad lundo honno amalu ahli al-madina dida bundon kanyum kadi hara ulundaki aslun min usul syariah arden do kanyum kadi abi hanifa o do kanyum wadi sarti je tati fi jabagol ahadithul ahad sharti ara non ko taw hara la hayna ko tawata ya'ummu bihal balwa alla takuna mimma ta'ummu bihil balwa woni non dido wa alla yukhalifa shar'i taw kadi hara hadithon lundaki asli on kada dina tawti kadi honno sarti kada ara filli do hadisa on gollitirali aksumudu gollitirali diddu mudu hara ko dido woni hadithul ahad jonno haray ka sellugol ko honno ko mo jogi ala dalil labu do wal jumhur huwa shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa zahiriyya ko ben do jogi gonga sabu ben non kanyum ko inni wonma ko sihhatul hadith dabbude hadith on selli ka Allah mo selli fala yuhimmuna an yuwafiqa yadu amalu ahlul madina wa alla yukhalifa al asli li anna bay'u salam khalafa al asl bay'u salam khalafa al asl walakinahu waridun hadith adridin no foko selludi haray akod wadi ko qawlul jumhur do jokkete haray e hore qawlu maliki e qawlu abi hanifa haray no ahadithul ahad no wajibi en jokku gollitiren woni non ko yowondiri fil ahkami aw ko yowondiri fil aqida woni ko yowondiri ka fiqhu ma ko yowondiri fi ko wiete kon ka tawhid jono beni do al ahkamu allati jat biha sunnah an-naw al-awwal haray none ara non konno أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها ومن هذا النهي عن حقوق الوالدين وعن شهادة الزور وقتل النفس
innen ɗo haray ɗo ko noneji ñawoje tabituɗi ɗin ka nder a sunna waɗen ɗo goɗɗo wonde ɗe innega wondema ahkam al ahkam al muwafiqatu li ahkami al quran li ahkami al quran wa muakkidatan laha haray ñawoje arane tabituɗe ka nder alqur'ana sa udditi ka sunna wonde ñawoje no ka nder alqur'ana sifa majje kadi no ka nder ñawoje no ka nder hadisaji hadisa no tabintini ñawoje woluɗe hari wonɗe ka nder qur'ana ko woni tun hadisaji ɗin tentini ɗe ñawoje ɗon tentini ɗe ñawoje ɗon wano ñawoje honɗe wano uququl walidayn uquq alwalidayn ko ɗum woni haray angal teddingol nene e baba hadisaji hino woodi yeetiɗi en wondema haray ɗum hana haray ɗa haani teddingol mawɓe ma alquran ini wala taqul lahuma uffin ta wiyan ɓe uff allah subhanahu wa taala inni wa bil walidaini ihsanan ɗen mari kañum kadi hadisaji goo ennude kanulaɗo maki ɗon hiɗon andi ko ɗum ɓuuri moƴƴude ɓenni o waye ɓe inni on ɗum ko wondema ko ɗoftagol nene e baba jaka en andi ñawoje goo no ka nder hadisa hay alqur'ana on no tabintiɗi ɗe kono hadisa on ari tentini ñawoje wonɗe ɗen ka nder alqur'ana a faami ke ñawoje arande ɗen ka haray ko ɗin ɗo woni annawul awwal wa shahadati zuri masala seedagol fenande hino inna wondema ibadurrahman komɓe koɓe seedata ko fenande sa yeeki alqur'an walladina la yashhaduna zur ɓe seedata ko fenande sa yehi kañum kadi ko hadis kanulaɗo maki ɗon wondema ɓeni ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo ɓe harmi wa kana muttaki'an hari hiɓe soɓɓiɗi on tuma ɓeyti ɓe maki wa shahadati zur wa shahadati zur wa shahadati zur e seedagol fenande ɗen ɗo nden ñawore ɗon wona sunna on tabitini nde hari nde ka alqur'ana sunna on ari tentini nde nde mari ñawoje goo ka nder sunna ko arɗe tentini ñawoje ɗen ka nder alqur'ana ɗon ko goo wa qatlu nafsi e ittugol wonki alqur'ana on kon ɗum ini on henaye waru wonki wala taqtulu nafsa allati harrama allahu biha ta on waru wonki sunna on kañum kadi a kon ɗum inni inaya ittu wonki sunna on adi tentini ñawore wonde ka nder alqur'ana nawu thani none ɗiɗaɓo on ka sunna mubayyinatan li manahi alqur'an wa mufassilatun li mujmalihi ɗo ko none ɗiɗaɓo on ni none ɗiɗaɓo on koyo wonu inne mubayyinatun li maani alqur'an wa mufassilatan li mujmalihi ko none ɗiɗaɓo wonni e ñawoje tabituɗine ka sunna ko ñawore ko hadisa heɓata ka sunna arowo ɓanginane ko alqur'ana wi kon wano ka salat julle alqur'ana ini juulu sunna on ari yetima honno juulirte alqur'ana ini hajju sunna on ari yetima honno hajjirte alqur'ana ini ittu zakat sariya on ari yetima ko honno ittita zakat wa mufassilatan li mujmali wonde kañum kadi alqur'ana on ko ɗum woni muma inne wondema sunna on ara feesita allah subhanahu wa taala ini wa ahalla llahu lbay'a wa harrama arriba o harmini riba alqur'ana on yetikema ko ɗum woni riba yiyetakema ko sunna on ari yetima ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mo waɗi ko ɗum ɗo woni riba ɗum ɗo e ɗum ɗo si waɗama ko ɗum ɗo woni riba on ɗon alqur'ana on aru mujmal sunna on ari waɗimo mufassal ɗo alqur'ana on ari mumi so sunna on ari waɗimo mubayyin famike none ɗiɗaɓon ka ɗon ko none ɗiɗaɓo on noon ka sunna ko ɗum ɓeyni ɗo fa masala min dhalika sunnat allati bayyanat manasik alhajji ka alqur'ana wol tum fi hajju sunna on ari yetima kon ɗum woni hajju ko no hajjirta jake andi sunna on ɗon ko ɗum ko mujmal haray ko ɗum woni alqur'ana on ari waɗi mufassal woni sabu zakat ɓangingol kañum kadi inna wondema ko gila ɗo waɗɗi zakat sariyan ko ɗum ini watu zakat itte zakat nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ka kanŋe ko jelu ka
aka kanye ko ya hebu honno 20 dinar ko ya hebu dinaru nogay dum ko hawrata hande ko 85 gram kanye ka duma kalisa nula duma ko mi ata dirham ko ya hebu dirhamuji ko wete kon temeddi dirhamuji temeddi hande ko jil hawrata ko inne wonde makko 595 gram kalisi ko no hawrata jonno inne wonde makka karemuruji be yeti en be inni haray ko 10% ettata ka remuruji maka dimde si tay woni ko ndiyan Allah da yarni be maki wonde masiko ay yarni ma hara ko anga yarni don ko 5% ittata ka remuruji e ka dimde si tawi woni hara ayarni anga yarni ndiyan Allah dan kadi yarni itta hono 7,5% kaka ittata 10% ma 5% ma 7,5% 5% on hara don ko ayarni 10% on hara ko Allah yarni 7,5% on hare dun don ko an e ndiyan Allah da yarni aray ko don kanyum kadi be happi be happani en kanyum kadi ka gelodi ko jelu fuddoto zakat be ni ko gelodi jowi ka hebuda gelodi jowi hande kadi ha dow ton be yetima aray zakat waddi kama be ni kanyum kadi honnum ka nayi kanyum kadi ko nayi capantati fuddi ko gila capantati zakat waddi be ni ka be ka dammi don ko capannayi fuddi ita zakat donc kanyum kadi joni wa miqdaru ha sun dido fo ko dum yeti en dido fo ko yeti en ko wiete kon haray sunna on ari yeti en ni jawle ittete de zakat den ko de jelu ko de jowi jawle ittete de zakat mudu ko dum ko inne wondema haray ko kanye e kalisi e buudi woni go wondema athimaru dimde den woni didi wa zuru'u woni tati wa bahimatul an'ami woni nay warrikaz woni jogi ko de do jawle zakat waddi sunna ko de do kono inen ennete arrikaz ko tawata ko hoccata irte tawata ko jahiliyankobe baaw do jeyno ndin jawdi awa non ittete zakat den kanyum kadi no wodi happade hitande no wodi happaka yo walo hitande wado innen dimde den e remiruji din don ko ya wawtu itta zakat sartinaka be walo jungo ma hitande se sartinaka jonno ka kanye e ka kalisi e ka mudi don no sartina on e ka dammi ka bahimatul anam dun no sartina on hitande jonno landal ngal landote den gal ko fi hon dun sariya on wadani ka remiru e ka dimde e ka rikaz don on la yustaratu fi al hawl wadana ka sarti be hitande jonno ka dammi bahimatul anam e ka الذهب والفضة ومال بودي دون فيشترط في الحول jango be ini ko fiyon da no sartina hitade da sartinaka sabu da ko neddo on buri gollude da non ko Allah buri gollande mo sabu ka sanku gol anga sanku tu yawda walda jandani hori mum don sari on inni ko jaddu tu itta zakat nyande wawda ko yaitu sabu da ledde den anga awtum yawda walida rimi Allah wadi pindi rimi hina e hore gollema don la yusaratu fi al-hawl karika azda kanyum kadi la yusaratu fi al-hawl sabu khumson ko be itta zakat pasianga hojju wana ayangi kayangi da don sari yang inni don on jogo hitande sita zakat kayanga ki don sari yang inni don ko don e don wa miqdaru ma yaqta'u fiha as-sariqu sari al-quran kanyum kadi ko inni as-sariqu wa sariqa faqta'u aydihuma taje juude makko den jonnon enen yewtino ka darsuji men feƴƴuɗi oɗo aya hino jeeya e aya wonɗo muskil ma mujmal sabu ko Allah indi ɗon taƴe juɗɗe aliyad jungo noon ka haala arabu no firoro hanka kolɓule ɗo no firoro hanka sogonal ɗo no firano hanka beccal ga jungo ka haala arabu sinnama aliyad ɗon ittanama ha ɗo e ha ɗo no yusamma yad ittanama ɗo ha ɗo yusamma yad ittanama ha ɗo yusamma yad ka Allah inni ɗon haare taƴe juuɗe wujjuɓɓen konto taƴeten ko ɗo kaka kolɓule ɗo kako ɗo sunna on ari yeeti en ko honto fanda ko en ɓay goɗɗo ɓay wujjama e tanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honto ɓe taƴuno ko ɗo ka innen wondema ka ɗuma ka holɓunere ɗo ko ɗo ɓe taƴuno hande kadi kala wujjuɗo ko ɗo taƴete kala taƴaɗo ɗo haray on tigi toñama sabu haray sunna on ari ɓangini ko alqur'ana on mumuno kon alqur'ana on ari waɗi mujmal sunna on ari waɗi mufassal ɓangini wa mubayyin
ونحو ذلك يكون عندهم جاك إن عندي إما نياو جتابي تاي دين كسنة أرى هندو تنتينا نياو جوان دين كنر القرآن ما دون أو أرى بانجينا كو القرآن مومي كو القرآن يوتي هرا كدوني فيرالي ما سيرجتال أنه الثالث نون تتبع نياو جتابي تاي دين كسنة قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن وند آية جنو أرى هندو wada alquran on ko inete kon muqayyad ko inete mutlaq ko yewta ara paka alquran on ara happa inne alquran on ko a ko ni sida sidiri e goddo ko yaronumo sida sidiri duma goddo ko yaronumo sunna on ari inni wonde ma hondum wonde ma mo wari goddo ronata haysi ko rono wonu mo alquran on inni ronay siko kanko wari mo ronata ko jake ngandi aya on ko aad sunna ngari wadi mo dum taqyid sunna ngari wadi mo taqyid adde kanyum kadi duma misal go Allah subhanahu wa ta'ala inni faqtulul musyrikin ware have sirku ben fo aya go ariyeti e ngonnum be dettudu ben aadi ben don nayi hina memetede jaka eden ngandi aya inni lo faqtulul musyrikin on ko aad o aya da wadi mo taksis wonde inne wonde alquran inne wonde ma alquran on aray wowla yewtere yaajude sunna on ara happa ko faanda ko faami kedo inne wonde ma aw mukhassisatan lil amma ma dum o hertina fa masalan alquran on inni wonde ma sa wadi wasiye haray yo wasiye maydo on ko wasiyi kon haray no duwa wadede min badi wasiyati yusa biha aw dayn jonno sunna ngari inni kala ronowo wasiyantake si goddo hewti kama ya inni kari hara on do ronaymo inna wonde man wasike ayo jonnu kari dum do o jonnetake sabu fi honnu sabu on don ko ronowo ko mo ronatake hendo to wasiye ma faami ke don dum no ko mo tabintini de nyaawoje non non ko sunna jaka elen andi aray nyaawore tatabere ndeng innen do innen wonde ma do ko nyaawore tatabere ndeng alquran on wadata ko ennen no tati ko tawata hara inne wonde ma tati bi inne ko arata inne bi ahkamin muqayyada مقيدة لمطلق القرآن ولا لمطلق القرآن إما من لمطلق القرآن كوكو القرآن أون أراتا يوتر مطلق سنة أون أرا ودا مقيد ما أو مخصصة بمعنى سنة أرى ودا متخصيص القرآن أرى عام سنة أرى ودا متخصيص أو ودا متقيد فاهمي كده يا ورنوكا النوع الرابع نون إن ودا ما نون أنا نبرك سنة ودا تكون حكم سكت عنه القرآن وجاء به سنة نياو جكون ودي تواتا القرآن وولا لي ممالي دي سباكي في مجفس ada سنة أنتو yewti fi majje de do ko sakkagol himbe inna be ben kanyum kal qur'ana tun jokkata sabu sa ini kal qur'ana tun jokkata ara de do nyaawoje ay anga hen do ta ko de fiu li anna sunnata jonnon hare dun wajat bi sunna ngad li anna sunnata sabu sunna mustaqilla on ko masdar feerejo mo yowndira ya qur'ana enen en yewtino hare ko al qur'ana ko dalli norte ko fuka dina meden ko piiji didi pet woni mustaqil ko imma sunna wal qur'an السنة والقرآن هدتي إنفو القياس والإجماع وشرع من قبلنا والاستصحاب وسد الذرائع ومذهب الصحابي ليدو فلا بد من مستند يستند إلى الكتاب والسنة وإلا دون تجري وانتدلي ودون بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن هذا وندم سنة النوي والقرآن في تبنتين والنياوج في هذا الباب دل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي حديثا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه هرمي أكام القرآن صفة القرآن كل نوع صفة القرآن كسنة
ko sunna on jake andi sunna on no way alqur'ana few haray da mari nyaawoje de alqur'ana on sifi da mari duma lankiti fop da mari nyaawoje de alqur'ana on woli mumi sunna on ari sifi fi majje da mari ayeje de alqur'ana on yaajini yewtere den sunna on ari happi da mari nyaawoje go de alqur'ana wowla fi mum few sunna on woli fi majje أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة الذي لم ينطق به القرآن والأمثلة على هذا النوع كثير منها تحريمه حمر الأحلية هر من قول وندما أريكوين تكون الدما بامبو تشوجي نعم قول بامبو تشوجي دون تبتالي ونو تبتالي كالقرآن إنه كتو عادة تبتي كاكا سنة وأكل كل ذي ناب من السباع e hadugol nyamugol kala ko tawata no mari nyire inne wandema kulle wañayde de wano buuto wano e ko nande mudum ko dum don inete sike kulle tawata habay kulle hedditi de yara ko nyamayde kulle nyamayde kulle den ko non kanyum kadi kaka sunnat tabiti dum non tabitali on to tabitali kan der alquran de do nyawuje foko sunna on tabitini wa mukhlabu min at-tayri e kala sondu jogindu peda inne wandema jogindu hondu ko kondu menata no hondu ko hara inne wano duma kaaliru e ko nande mudum kala ko mariri non hondu ko mudum kon kanyum kadi dum non kanyum kadi nyametake e be pedali mudum inne wano kala ko mari kadi pedara wi poto ma ko nande mudum wakal hakimu bi shahidin wa yamin en kanyum kadi inne wondema jabugol nyaawore tawata ko seedejo goto seediti alquran an kanyum koni ni zawai adlin seedebe dido sunna on kanyum ari inni piiji go no wodi ko goto waawi seeditagol duma tabintingol sumaye in si godari inni hi lewrundu si goto pet inni hi si ko nundu do sariya on inni ko yendettu ko nundu goto dum tabiti ka sunna amma nul hiugol juldandu don ko beedi hiugol juldandu don ko be dido seede kono hiugol sumaye goto pay seedi ke yoni aka sariya ala qawli raji wa yamin kajum inne wondema nyaawgol goto seedi to jabalem mo seede on inne yo wondu e wondore makko den sabu seedore makko den kanko tu woni go wondore makko den lontike on dum lontike neddo didabo me nasen fami sariyan ko fiyon dum en nani piiji go hino wodi en jaba seede goto ko en jabam mo seede si tawi woni kaka powdo dirde en jaba seede jo goto beyden non hondu wondore den lontike ade didabo wa jawazi rahdi fil hadri kanyum e dagagol kadi honno dagagol accugol garanti hunde hay si tawi woni nakalawol wonda mi nyawlima dum do minna ya nyawla dum do minna fiyo mi nyawle dum do ko be acca garanti hay si nakalawol harana e setewol wonde dum non kanyum kadi no dagi alquran kanyum gonto inni wonde ma fi accugol garanti ko si do e hore lawol alquran o yewti sunna kanyum inni hay si na e hore lawol wando dum do ndeno nyawari konto ada tabiti kaka sunna wa wujubi diyati ala al-aqila waɗingol diya goddo harate waki wari o inni wonde makko duubi tati o waɗante diya o yobu duubi tati haray kanyum kadi kombo yobata diya o ko kanko e ɓeygure makko de fop kala ronowo mo haray ko num wallitoto mo yobugol diya o ɗum ɗon kañum kadi gonto ada tabiti ɗum ɗon kañum kadi kaka sunna wa mirasul jadda haray roningol ko ɗum woni patirawo gonto ɗum ɗon a tabiti tabitali ka qur'ana sabu alquran on ko ɗum yewti ko albint honɗum e ɗuma ab kañum e in kana lahu walad fali ummihi thuluth in lam yakul lahu walad sefa ɗin ɗon peeji alquran on tabitinali patirawo yo rondu patirawo ko honto tabiti yo rondu kaka sunna on tabitini de nyawore do fami ke don wana bi zalika haray ko di noneji do tati inne wondama layamudum ko nyawore de tawata hala sakata anhu alquran wa athbatahu inna law athbatahu sunna inna wondama as-sunna haray ko de façon ji do nay jogi den e nyaawoje ka der sunna ko nyaawore de tawata alqura sunna on ara
ka sunna on ara tentina ñawore wonde ka nder alqur'ana ma ɗum sunna on ara ɓangina ñawore wonde ka nder alqur'ana ma sunna on ara happa ñawore yaajinande ka nder alqur'ana ma sunna on ara adda ñawore nde woodaka few ka nder alqur'ana wano hawtutugol sonnajo e baɓe nenirawo makko e yayirawo makko jomba sonnajo ha gasa faaleɗa noon jombo ɗiɗabo ma ɗum tatabo ma ɗum dayabo faaleɗa noon jomboyde sonnajo tawa sonnajo ma go'o ɓe jombuɗa ɓe ko yaye makko wonɗa jombude ma ɗum nenirawo makko sariyan inni la ko tuma seeduɗa e makko wosi wawa jombude ɓenno ɗum ɗon noon sa yiga suratul nisa ka wola ɗum fi sonnaɓe ɓe a daganaki jombugol ɓe on ɗo wowlaka fi mum nder ton on ɗon ko sunna on tabintini famike ɗon ka ɗo enen gayni oɗo mawdu hara ɗe yawde ka mawdu sakkitoro dilalatu sunnatu ala al ahkam sunna on noon ko honno tindinirta ñawore qulna inna sunnata min haythu wuruduha qad takunu qat'iyya ɗo enen gayni nde ñawore ɗo joni heɗe aɗe landitade ha darsu men on ɗo ko dilalatu sunnatu ala al ahkam dilalatu as-sunnatu ala al ahkam haray ko honno sunna on tindinirirta ɗo ko ɗum ko tindingol ko honno sunna on tindinirta e ñawore enen en yewtino haray wondema inna sunnata min haythu wurudiha qad takuna qat'iyya enen inni sunna on as-sunna إذا مري دي كو إما ونا قطعية القطعية ما دو ونا الظنية كل وني القطعية كسنة متواتر كل وني أري سنة الظنية كل إن وندما كو الأحاد كلا حديث إن إما ونا الأحاد ما دو ونا المشهور على قولي الحنفية المشهور هذا دمري سنة متواتر دم فلتي 100% دو كنو لا دماكي دمري نون حديث مو تواتر ان فلتا 100% كنو 80% سكي كو الظن الراجح كنو ينتهي وندما حديث الأحاد مع حديث المشهور جمهوري إن كان متواتر وأحاد أبو حنيفة هنا متواتر وأحاد ومشهور جون نون هذا يكون ديدو نونيجي ديدي جاكن عندي دماري سنة قطعية الثبوت دماري سنة كدي ظنية الثبوت كل ما إنني لو كما وقد تكون ظنية كما في غير سنة المتواتر أي سنة الأحاد وسنة المشهور وأما من جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون ظنية أو قطعية لو كون من حيث الورود السنة من حيث من حيث الورود لو كون هندري دمانو أما إن السنة من حيث الدلالة إن الدلالة على الأحكام أنا كودو وند نيانغود من حيث الورود إلينا دمرج بديدي قطعية الثبوت وظنية الثبوت أما من حيث الدلالة لو كان يكريه دمري القطعية إن القطعية لو كان يكريه دمري الظنية إن وين دمك إذا مرت قطعية الثبوت إن وندما قطعية الدلالة إذا مرت ظنية الدلالة ɗo non ko yen sendidir ko ɗum wonɗa e yewtude ɗo kono hendorɗen non na mari ko fellutuɗa ko nulaɗo maki no hendorɗa non saabu ɗon ko mutawatir damari ka tawata hara no ɓatti pellital ka tawata hadisul ahad e hadisul masud ɗo kono hendorɗano ɗo noon nano hendorɗano hiɗa mari ayeje laaɓuɗe boyi ko tindini tawata ko mana goto pet ɗe jogui ka Allah subhanahu wa taala inni ɗon sa waɗi zina ko ya piye e jelu
loyru temedere don mana go hino don mana go ala don sabu temedere on laabi poy ko temedere si goddo inni ko capande jeetati ko ilete la ko temedere so di capande jeena ko ilete Allah ko temedere so inni temedere e go ko ilete ko temedere wala onno ko qat'iyatu dilala no laabi poy ko kala ko laabi poy sariya inni honno wonde ma sida mari gelodi jowi waddi ke madam mon don laabi kala ba ko mana goto woni don ala do manaji didi kala ko yewtuda tabi ko mana goto petu wodi ayi eta mana wosi wana mana goto ko no ngilte on qat'iyatu dilala on do ko qat'iyya o don goddo wawata wadude ijtihad e on don sabu no la boy la mari non zanniyatu dilala wano ka tawata hara manaji buy hino ton wano ka inden non si goddo wujjiyo jungo mon gon taje do no inne yad jaka yandi ko manaji jelu wondat ton ko manaji tati hande kadi do de on do ko zaniyatu adilal ko gonga imo aya on windi kal qur'ana kono hide ngaton jini andugol ko honto wano inne kanyum kadi duma alqur'ana on inni hare sonna be seedi da be wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ene e wolilo alqur'u no firire honno alhaidu no firire kadi non at-tuhuru jonnon onno kanyum kadi gonno onno kanyum kadi ko zaniyatu dilala li anna ko ineten alqur'u no firire inne qur'u hare no firire alhiyad no firire kanyum kadi al-atfal onno kanyum kadi ko limada jon ko fameten ko kala ko no ineten zaniyatu dilala ko kala ko yewtuda tawi wonde ma hara hunde den no mari mana buri mana goto sawan kala ko manaji didi ko manaji tati ko manaji nay fa yusamma zaniyatu dilala amma ko yewtuda tay ko mana goto petu ya jogi fa yusamma qat'iyatu dilala fami kedon jonno kanyum kadi ka sunna hide mari sunna mutawata ko qat'iyatu dilala de mari kanyum kadi sunna en te donu zaniyatu dilala hombo woni qat'iyatu dilala kanula do maki don haray sido mari gelo di jowi yon ittu dammol haray dum non ko no laabi pos ko mana goto pet kadi woni lerto on non ko ko duma ko qat'iyatu dilala wano de hirten do ni do jodo e o inni wondema fahiya kal qur'an kala non kala hadisa mo hendude tay hi musilli ken tay kadi ko qat'iyatu dilala on kadi hendu do ayba qur'ana بمعنى ويك القرآن من حيث الجهة وتكون زانية الدلالة إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ستبي ونينون كونغول يوت دانغول ينغول سيلي كونو سايولي تكي أندرتو أتاوي مانا غونو تو مانا جدي دي مانا جتاتي أنون إنمونو زانية الدلالة مانا سنفهم قطعية الدلالة كلا يوتر دي يوت دا تبي كو مانا غوتو بيت وندو تون لابو دو بوي أنون هنو وايبي ونو قطعية الدلالة كدر القرآن وايبي ودنا كدي kasunna ene ngaddi misal kandere alquran ko dum Allah subhanahu wa ta'ala dali haray wondema inne wano si goddo mayi a jabi do be makko ko jelu ronata ko rubu madu golla mo rana jelu sumati biddo sumun imma ba ana nayabal ma duma jeda dabal joni no dum do ngom inno laabi kala ba no laabi puy ka al inni don wondema haray si goddo wadi zina piemo lewru temedere dum no laabi puy yahtamilu faqat ma'nan wahid kala subhanahu wa ta'ala don inni wonde ma motoni di kadi himbe zina wala seeda yo piye lewru capande jeetati no laabi kala ba no laabi puy ko mana goto woni dum on no inete qatiyatu ad-dilala ka sunna kanyum kadi hide mari ko woni qatiyatu ad-dilala wana no yewtirden dano kanula do maki don wonde ma si tawi woni on hebi kange yoni jelu yoni inne 20 dinaruji jelu no gay no laabi kala ba no laabi poy ko mana goto wando on no hadisa ko qatiyatu dilala kanula no maki don kakali si kanyum kadi inne wonde mako 100 dirhamin ko dirhamuji temeddi no laabi kala ba no laabi poy no laado maki are zakato ko fuddi ko gila capantati ka nayi capannay ka dammi inne ka be ka bali no laabi kala ba no laabi puy dino foko on qatiyatu dilala inne wonde ma do ay ko ni no inete zaniyatu dilala idha kana al-lafzu yahtamilu akthara min ma'nan ko sitay woni hara ko yewta kon ko gonga hino selli kono sa yurintike ataway buri mana goto no derto sike no firoroni on ko zaniyatu dilala sifa den ayaje do no ka der al-qur'ana o de buri dudude
هي كان كدونتو كسنة الله صلى الله عليه وسلم أي يحتمل التأويل فمن قطعية قوله صلى الله عليه وسلم هنا جاء قطعية دلالة كانوا لا نماكن في 5 من الإبل شاة هذا هنا جاء دوك فائدة مولانا دوك زكاة كاكجلو إتون سلتا يا إتو من غير جنسها إتا هذا نو إترتانو هذا جاء كأندر مجي دوك كجلو ko sellata kadi ya ittu gori ɗi wo kaka nayi ko heddi kon fof ko dey ɗin ittata si wona hara alade si wona hara alade ɗum ɗon karam koɓɓe ko ɗum ɗon ɓe inni wondema haray ka nayi e ka geloɗi no hertori geloɗi ɗin kañum wonde ko dammi ittata fi geloɗi ɗin ko kanji tun hertori ɗum ɗon nayi ɗin ala ɗum ɗon dammi kañum beyi e baali alano gori ɗin kañum kadi innen wondema nayi ɗin kañum kadi ɗettugol ngaari ma ko nande muɗum ɗum noon kadi konto sellata kaka nayi tun ka nayi ɗa wawi ɗettude gori ɗin ka geloɗi ɗa wawi ƴettude min gayri jinsi ha famike ɗum noon ka ko ɗum e ɓeyni ɗo wa lafdu 5 yadullu ala qat'iyati ala mana wala yahtamilu gayru innugol jomi ɗo no laaɓi puyi haray mana fus ala to si wona on ɗon fa yathbutu lhukmu limadlulihi hada llafzu ñawore nden tabitira e ko windi gon ɗo tigiri wa huwa wujubi ikhraju shati zakat ala hada lmal haray ko yaltingol dammol e zakat e ndin jawdi ɗo koye faamu noon kañum kadi ka haala arab sa inni almal no wawi wono ɓuuɗi no wawi wono dammi no wawi wono kala ko inna jawdi no inne almal ومن زنية الدلالة نجيانم زنية الدلالة كاندر سنة جكا إن عندي القرآن هنا مري قطعية الدلالة زنية الدلالة سنة أو كان كده هنا مري قطعية الدلالة زنية الدلالة فاهمي كلام كا ومن زنية قوله صلى الله عليه ومن زنية قوله صلى الله عليه وسلم نلا دماك لا صلاة إلا لفاتحة الكتاب فهذا الحديث يحتمل التأويل فيجوز أن يحتمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة مجزئة إلا بفاتحة الكتاب ويحتمل أن يكون المراد الصلاة كاملة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب وبتأويل الأول أخذ الجمهور وبتأويل الثاني أخذ الحنفية جوني سيفونين كونو بفالا يوتدنو إذا مالك نولا ماكيدون لا صلاة لمن لم يقرأ سورة الفاتحة جلد على نام جنغالي فاتحة جلد على نام جنغالي فاتحة كانوا لا دو ماكيدون وندما سيدا مري جلو دي جوبيا يتو شات دون لابي كوي او دو نون كانيون كونو كو زنية الدلالة او دو حديثا كونو كو زنية الدلالة كونو آخر زنية الدلالة بمعنى هاري بنتون غول ماري بوري معنى غوتو قضية الدلالة نونكو معنى غوتو وني درتون اني وندما ماردو جلو دي جويو نو هاني افتو دي زكاة شاب دون لابي كوي دونكو قضية الدلالة o ɗo noon manaji ɗiɗi hino no ano darga joni mo innen wondema kala mo jangali fatiha ko ɗum woni o ala julde joni noon oɗo la salata oɗo la innen ɗo oɗo la oɗo ko nafiya oɗo riwu joni noon ene oɗo noon daiman habaru makko on haray ko o mahdouf habaru makko on no monta joni noon ko ɗum waɗi ɗo ko be anday habaru makko on ko honɗum kon ɗum waɗaten taqdir ɗo fi yen sellu habaru makko on abou hanifa waɗi taqdir goo jumhur waɗi on ɗum taqdir goo kanulaɗo maki ɗo la salata oɗo ɗo ɗen fof hiɗen fotti o la ɗo o heeɓi lismu mo jogaki on ɗum habar on noon ko muqaddar daiman sa addi la annafiya li jins on ɗon habaru makko o montere ɗo ko masala nahwiya addi yo karam ko ɓen poɗodira ɗo joni noon innen ɗo alhanafiya hanafiyankoɓɓe aren ɗo aljumhur ma innen ɗo aljumhur malikun wa shafi'i wa ahmad ibnu hambal aljumhur karam koɓɓe abou hanifa kanko inni o laaɗo ko gonga ko lanna kono habar makko on ɗo ko num koya innu la salata kamilatan لا صلاة كاملة كامل جول تتم من على نا كنون حديثا فيل
sinnama julde timmunde haray julde onti juuli ka juulani o juuli ko woni timmali Abu Hanifa ini ko ɗum ɗon hadisa on firi ko haray ko julde timmunde alana kono o juuli sike si tawi ka Abu Hanifa kanko janngugol Fatiha konnu ko wajibi walaysa fardan sabu enen jangino kanko e mo sendidiri ko woni wajibi kañum e alfard jumhur kañum koye on ɗum inni la woni kamɓe ɓeni la salata sahihatu innen sahiha haray julde sellunde kamɓe ɓe firiɗo on ɗum sellugol oɗo firiɗo on ɗum e timmugol par ce que fiya ɗon ɓe fof ko takdir ko waɗalngol o laaɗo habar ɓe poɗude joni noon oɗo ko manaji jelu heeɓi ɗo ko manaji ɗiɗi ko ɗum innandema ko zanniyatu dilala manda sen faami jumhur kañum waɗi takdir sahiha Abu Hanifa kañum waɗi kamila fi on ɗum saabu o aka nulaɗo ko innay wondema goo o laaɗo daiman tawi hejjutumo o laaɗo himo ara e manaji ɗiɗi mo ara go'o nafiyu alhaqiqa hara ko riwugol hunde nden tigiri jumhur kañum riwuɗo hunde ɓe inni julde alana Abu Hanifa kañum ko ɗum inni ko nafiyul kamal himo ara kadi mana ɗiɗaɓon nafiyu alkamal riwugol timmugol hunde nden no woodi kono nde timma mi anda sen faami o laaɗo nde tawde nahwiyankoɓɓen no maranimo manaji jelu manaji ɗiɗi himo ara ka haala arabu bi mana nafyul haqiqa wano ka enuɗen ɗo la salata liman lam yaqra surat al-fatiha mo ara bi mana nafyul kamal kala nulaɗo maki ɗo la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi mimma yuhibbu li nafsihi ko ɗum noon laysa nafyal haqiqa hina riwugol asli hunde nden sabu sa inni ko fandi ɗon haray gomɗinali haray so goɗɗo hiɗanali goɗɗo tun haray on tigi woɗi kefewe hina ɗum noon fandi c'est que aray imanu goɗɗo timmata ton ko nafyu alkamal wa laysa nafyu alhaqiqa joni noon jakka en andi o laaɗo fi nahwi mo mari manaji jelu manaji ɗiɗi mo ara mana nafyu alhaqiqa mo ara mana nafyu alkamal joni noon ɓayno hadisa on ari ɗo Abu Hanifa kañum ɗetti mana laago mana makko goo kanko o ɗetti nafyul kamal jumhur ɗetti nafyul haqiqa mana se faami jaga ene andi oɗo hadisa kon ɗum oɗo hadisa ko zanniyatu addilala li annahu yahtamilu manayayni joni haray ko fameten ɗo ko wondema haray kono woniri noon alqur'ana on hino mari inne qatiyatu dilala wa zanniyatu dilala ni wondema koynete qatiyatu dilala koko laaɓi poyi tawata ko mana goto won nder ton zanniyatu dilala koko tawata hara no toon manaji ɗiɗi ha yeeso haray ɗum no wawi tabitude ka alqur'ana o e ka sunna o wona no hirɗen ɗo ni haray inchallahu en gayni hande damal sunnal ngal inchallahu en janggoyay kañum kadi ko dallinorte tataɓon konko wiyete al ijma haray miɗo hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh